Bajić, imam 45 godina, ono što je možda najvažnije, ženjen sam, 2 djece, trenutno radim kao generalni direktor Nestlea za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu. Počeo sam sa jednim bazičnim poslom kao prodajni predstavnik na terenu. Znači, obilazio sam trgovine i prodavao proizvode P&G-a, deterđente, pelene, šampone. U principu, u svim kompanijama u kojima sam dosad radio uvijek sam napredovao. Bio sam siguran da ću u Nestleu u jednom trenutku napredovati i to se dogodilo znači, nakon 4 godine što sam radio kao direktor prodaje za Adriatic regiju. U biznisu važni su rezultati, važne su brojke, znači vrlo egzaktno koliki vam je tržišni udio, koliko su vam prihodi, koliko su vam troškovi, jeste profitabilni, niste, da vam raste prodaja, da vam raste profitabilnost. Postoji ekipa za koju ja igram, to je moje poduzeće, a postoje druge ekipe, druga poduzeća koja se takmiče za istog potrošača, za isto tržište, u konačnici za iste zaposlenike. Moja velika strast je skijanje, tako da stiže zima. Svi prijatelji koji me znaju da imam sezonsku kartu u Austriji i da sam više manje svaki drugi vikend tamo. Najdraža knjiga mi je sasvim sigurno Ime ruže od Umberta Eka. To sam čitao davno, još sam bio klinac, ja mislim u srednjoj školi. Ta knjiga je definitivno višeslojna, ona na površini ima klasični kriminalistički roman, ali ispod sebe ima jako puno i filozofskih tekstova od antike, od Aristotela nadalje. Ljudi vole kad si iskren, kad si direktan, kad si konkretan, kad si ono što jesi. Mislim da onda tvoje poruke dopiru do njih puno bolje. Mislim da je za mlade ljude bitno nekoliko stvari. Bitno je da su ambiciozni, da vjeruju u sebe i da su vrijedni. Sve ostalo će doći.